بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان خيا قالي خبجمو بكجر تنتي نجيني ربي جاللتي ربي رحمني ربي أرارمني ربي إسني رتي هاجراتو جتشا أرانتنا قصة أجائبة تكان إسنيهمو رفيجتشو قصالي نمغرتي سحرين اتقودمي حالة اتقيسا باسن سنين إسنيهمو رفي قصة نما أجائب سيسو قصة نما دين قسيسو قصة غرتي شيخني قصة غرتي سحري خنا هقاني في باسي وان na ajaa'ibsiise umrii tiyya keessatti waan na dinqisiise je'ee waan natti hime saniin isinii himuu dhufe jechu gorsa akka isinii taatuuf jechu ajaa'iba jetta bar ilmi namaa hagam fedhe yoonii fi nama jibbelle ilmi namaa bagana gaan dhuftan cufti keessan seenaa ilmi namaa yoo hagam fedhe nama jibbelle hagam fedhe yoonii fi nama gaarreeffatelle waliin galaafatu biyya teenya keessattiis haa ta'u biyya adda addaa keessatti sihiriin tuni hinaaffaanii eegalte. Sihirii tana maaliif nama godhan? Hoggaa nama godhan nama sitti hinaafu nama hinaaffaa gartee sitti hinaafuutu falfala kana nama godhaa jechuudha. Falfalli kuni nama godhaniiti balaa gartee nama fidan. Duuba bagana gayaan nu eedan sheer godhamee takka. شير قدا وعليكم السلام عز الدين جنة سبونتو بغنا جيان دفتن هند خيسان إيمان بغنا جيان دفتن شفتي أوروميا ما شاء الله سينا شير قدا تكلال شير قدا ولنجها وبليان خيساني سياما كسا جايبات نسنيه مارك كسا أني في فويد خليسا هدو دين كسيفاميتين هدو أفام بنيت أجيب الجاتوري wani ilmi namaa darajaa kana akkamit gahaa jeetin hedduun ajaa'ibsiisee jechuudha. Qissaan nama dinqisiisuu nama sihirii gartee nama keessaa hoggaanii fi baasan waan namni argeensi hima waan sheekni argeensi hima waan namni haala nama dinqisiisuun si hima. Sanii jecha obboleeyyan keetiis yaami sheer godhi waliin gahi ammallee ayatowwan gartee sihirii jaalalaa ta namni gizeenii fi nama jaalate akka namni nama jaalatu nama godhan gartee sanii si nyaachisan yookaan si obaasan yookaan sitti godhan yookaan bakkatti awwaalan sanirraa dubbannaa jechuudha. Ayatowwan sanirraa dubbannaa ayatowwan saniis isinii fi nimaa insha Allah yoo itti dalagattan tahee isiniis najaanii baatanii nageeni baata rabbi nageessin haa baasu. Obboleeyyan kiyya qaalii yaa obboleeyyan kiyya yaa lammiitiyya namni kuni akkanumatti jibbaa hinaaffaa lafaa ka'eetuma hagartee isan miine ka isa waa takkan goone akkanuma ka'ee falfala nama godha jechuudha. Hagam namni gubachaa jira namni gartee odoo atin beeyne osoo atin dhageenye falfala irra hamaan falfala hagartee nama nyaachisanii nama obaasan yookaan nama nyaachisan gartee waan garatti seene dura qissaan isinii hima qissaa ajaa'ibaatiin si hima. namtichaatutu sheeka guddaadha biyya arabaa jira kaleessa wajji haasawaa turre kaleessa waan naa hime haalaan hin dinqisiifadhe anu qissaa ajaa'ibaa sihirii tana garii hoggaanii fi nama sihiriin tuni bifa adda addaa qabdi garii ni nyaachisan nama nyaachisan si nyaachisan ilkeessii kannanii bareedduu tiyya yaa bareedaa kiyya fira kiyya maarree kiyya jechaati si nyaachisan yookaan si obaasan garii fuudhaniiti qabrii keessatti sihirii awwaalan garii sihirii nama godhaniiti bakka adda addatti awwaalanii jechuu garii tan hamtuu tan garatti nama nyaachisan san nama galaafatti sun nama galaafatti yaa obboleeyyan kiyya qissaa naa hime keessaa maali sheektichi yaa sheekanaan jee wallaahi mee waan si dinqisiise keessaa mee maaliin je'een gaafadhe jechuu waa sadiin na dinqisiisee je'anii nama jaba ilmi namaa hedduun namaa ifitti hin beeku akka sihirii itti godhan ifitti hin beeku akka falfala itti godhan ifitti hin beeku mallattoolee kaleensi hime san keessaa tokko namni kun ifitti hin beeku amma gaaf tokko biyya takkatti biyya suudaanitti sheekticha kana yaaman jechuu gartee gurbaa
naafi mi kana gartee yaaman sanii saahiba isaati jaartiin isaa jechuudha namni kun nama sheekaati nama gartee sheekaati nama doktorallee nama gartee jaami'aa guddaarraa bahe nama oromooti sanii jaartiin tiyya hoggaanii fi waa kannuuf hin gammaddu hoggaanii fi dahaba bituufis waa takka ittiin fakkaatu rabshuma gooti hin gammaddu wanni isii gammachiisu muciyyoo tana itti qara'ii je'een saahiba isaa sheekticha kanaan jechuu sheektichi dhaqeetii mana isaa dhaqeetii itti qara'u seena amma tan hamtuu tan gartee badduu jinniin tuni gariin muslima gariin kaafira gariin daftee baati laaftu gariin jabdu gariin ni dubbatti ta hamtuu ammoo ta callistu gartee zam jetti ilaal cal jetti san hamtuudha callistee ani tumaan qaraa jee callistee ittumaan qaraa jee callistee san booda maal jette jee aboo ati dhiisiitii haatirra jajjabaahuu gurguddaa khasirra jajjabaahuu waa takka nuti kana nun gooneeti yoo nifi qaraatii kana dhaabdee siif irra jiraafaa jetteen jechuu ani ittumaan qaraa jee booddee sossoohuu seentee jee laal intalti sossoohuu seenteeti dubbachuu seente eenyu ati ana abalu sihiriin eessa jiraa jeen sihiriin bakka jiru akkamitti itti gootan jennaan footoo hoggaanii fi namni mana tokko dhayte footoo aruuzaa kana faa nama kannaniimi amma gizee mana tokko dhayte bar ganda mana cidhaa tokko mana gartee aruuzni jiru hoggaa dhayte ziyaaraa dhayte aruuza faa footoo isaanii kana albamaan fuudhanii si kannan albama san lallaaltaami albama san akkanatti babbantee lallaalta amma albama sanirraa saahibni isii takka fuutee footoo takka hatteeti mana sihirii dhayxee abbicha sihirii saniin fagoodha bakki sihirii sun fagoo footoo san itti kanniteeti ummata kana addaan baasii jetteen jara kana addaan baasii jetteen jechuu amma wanti kun amata jaha duraa beeke amata jaha guutuu isin rakkachaa jirti osuma akkana jettuuti booddee maal taate sihiriin akkamitti goote jennaani footoo sanirratti sihirii godhee sihirii gartee footoo irratti godhe jennaani footoon san eessa jira jennaan asin jiru eessa jira mana ganda sihirii san jira mana gartee ganda sahiree san jira ganda sihirii san jira eeyyeen nu geessitaa amma footoo san barbaannaa footoo san ni fiddaa jennaan eeyyeen ni fida jette intalti jechuu eeyyeen ni fida jinniitu keessaa dubbataa beek sihirii tanaa keessaa dubbata eeyyeen ni fida jennaan manni cufaadha jee manni baskoonni ni cufaa namni akka nun dhageenye je'eeti manaas cufee maskootaas cufa wallaahi yaa ikhwaanii harkumaan akkana jette jee intalti wallaahi jee eessaa dhufee gandi sihirii fagoodha footoo amata jaha dura dhaban eessaa dhufee samii dhufe moodachii dhufe waanuma akka gartee hangaasuu calalaq jiru takka agarree jee hunoo footoon harkasiirra jira jee hunoo wallaahi footoon harkasiirra jira jee laalee hedduu waan umrii tiyyana dinqisiisee fi waan ajaa'ibe jee footoon harkasiirra jira footoo amata jaha dhaban mana sihiriirraa footoo mana sihirii jiru footoo sani qur'aanni isii gubee qur'aanni isii belbelchee akkasitti harkarratti agare jechuu hedduu ajaa'ibne jee footoo san fuudheeti bishaan itti qara'amaa fuudhee dhiqee footoo san fuudhanii dhiqan dhiqaniiti akkasitti guban jechuu darban yookaan guban obboleeyyan kiyya waan na dinqisiise keessaa je'eeti natti hime jechuu sheektichi anuu afaan baneetiin dhaggeeffachaa ture yaa subhaanallah akkatti namni wal galaafatu laal
akkatti namni wal galaafatu laal harkuma sii akkana jettee jee laal harkuma siituma akkana jettee jee khalaas harkasii bal'istee jechuu footoon asii dhufe achii dhufe samii dhufe dachii dhufe wallaahu aclam jinniin nu bakkarraa fiddeefuu fidde qach fuuteetuma laal harkarratti akkanatti nama wal galaafatanii jechuu kiyya obboleeyyan kiyya talammada maal naa hime beeytaa sihirii amata diidam dura mintala takka ama diidam dura isii ama diidamii ambaasaaddaraatutu jaarsi dhufeef heerumaaf jechuu intala tana fuudhaniiti sihirii itti godhanii intalti ama diidam booda ami isii amata 40 jechuudha ama diidam guutuu osoo hin heerumin sihiriin san isii keessa turte ama diidam guutuu osoo hin heerumin jechuu isii keessa turte ambaasaadara namni ambaasaaddarri dhufee fi heeruma didu hay intalti tuni namni fayyaa ambaasaaddarri dhufee fi heerumaaf tadiddu waumaa jira malee akkanumatti bilaashitti namni akkana waan didu heeruma didde miciyyoon ama diidam guutuu heeruma didde san booda ama diidam guutuu maal keessatti godhaniif waan akka dukkaanirraa waan bitan waan akka karameellaatiin waan beeku waan san keessatti sihirii itti godhanii nyaachisan miciyyoo intala jechuu sihirii itti godhaniiti nyaachisan miciyyoon nyaattee ama diidam booda sihiriin san itti turtee nama wajjii waliin taatu dalagaadha yoo seentee ni baati nama wajjii waliin taatu akkanuma dallanti akkanuma aarti sigalee itti qara'ee jechuu itti qara'ee itti qara'ee itti qara'ee itti qara'ee san booda miciyyoon osoonii fi qaraatu osoonii fi gartee jettu aboo nu dhiisi nu qabbanaawee jiraa nu dhiisi nu qabbanaawee jiraa nu dhiisi hoggaanii fi jinniin natti qabbanaawee isin jettu sihiriin san na qabbanaawee isin jennaan qaama san keessa turuu hin dandeessu ni baati qaama san keessa turuu hin dandeessu natti qabbanaawee jennaan qaama keessa turuu hin dandeessu aboo nu qabbanaawee nu dhiisi nun gubiin nu dhiisi jechuu seente jechuu aboo osumatti qara'uuti waan miciyyoon hudhamte hudhaa gartee akka nama hudhamuu hudhamte eegasii waan akka hoomachaa waan akka laastikaa fakkaatu hoomachaa yaasuu seente jee odoo yaastuuti wallaahi ikhwaani waan lubbuu qabuututu miciyyoon haqqiste waan lubbuu qabu miciyyoon haqqiste jechuudha waan na dinqisiise keessaa tokko saniinaan jee waan lubbuu qabu haqqiste sihirii ama 20 fa'a akkana namni kun wal galaafata tabiroo isaan sadaffaa tagartee qarxaasa ni beeytanii mi qarxaasa waan akkana hidhatan tasan haqqistee jira qarxaasa ta haqqistee jira obboleeyyan qarxaasa ta haqqiste takka suudaaniidha itti qara'ee shaqtichi kuni akka nama gartee horiidhaan deemanii sihiriin san eessa jira jennaan qabrii jira jetteen qabrii jira hoottuu nagarsiisi jennaan haateetuma ittuma qaraa inni ol haate haadatti dhawee li'annahu dubartii harkaan hin tuqu haadatti dhaweetuma haadaan fuudhee akka nama horii gizeen fi gartee haadaan fuudhanii deemaniin akkasitti deemaniin akka haadatti dhawee fuudhee ilaa qabrii geessiteen deemteeti jee qabrii irra gizeen fi dhaabbatteetuma kottee isiitiin akkasumatti qotus seentee jee odoo qottu ahaafa wanti dongoraa gartee fidaati qotaa je'een fuudhanii qotanii meetira meeqa kagartee gaffa geessan san dura garuu jinniin akka hin dhoysine jinniin tuni waggaan fi bakka siiriin jiru dhayxee garsiiste nama jalaa dhoysite akka hin dhoysine bishaan qara'amaan deema bishaan kagartee qur'aana itti qara'ee bishaan qara'amaa san itti facaasee
Sambooda fuudhee intalti qortee hotteedhaan giseen fi garsiistee akkasii dongoraadhaan baasaa je'een qotanii dachi akkasii keessaa baasan. Achi keessatti katabbii lafee maal waan akkana kana gartee akkasii fuudhee baneetiin laalee jee. Katabbuma gartee katabbii bocolamtee tana fa'a ollaatutu itti godhe jechuudha. Akkana obboleeyyan kiyya. Waan ajaa'ibaatu jira duniyaa tana keessatti. Waan ati quban qabne, waan ati hin beeyne, waan ati gartee fitti hin beeyne, waan ajaa'iba, waan nama rifachiisu hedduu jira jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kiyya qaalii kasi jaalate cuftinuu khayil keessii kannee cuftinuu si jaalatan sahin. Nama haasida ofirraa eegi. Nama gartee bakka falfalaa deddeemu yoon ifi jiraate nama san shakki. Nama bakka falfalaa deemu. Nama waan akkasiitu taa'ee haasawu. Nama akkasiisan shakki. Nama bakka falfalaa bakka sihirii akkanumatti ka'eetuma haasawu yoo ka jiraatu ta'e nama san shakki. Namni san bakka nama qalbii waan qalbii keessa jiru afaan dubbata. Hoggayyu waan qalbii keessa jiru namni kun afaan hin dubbata. Akkumaan kalaitte isinii himetti ruqyaa kana qur'aana kana aadaa godhachuu danda'uu qabna. Qur'aanaan gartee firra qara'uu fi zikriilee hadiisa sahihaan firra qaraanee aadaa godhachuu danda'uu qabna. Obboleeyyan kiyya. Namni keenya gizeen fi dhukkubsate dhukkubni garii haakimni sin fayyisu. Laal nama hedduu jira nama gartee dhukkuba afaan isaatti wallaalan. Nama hedduu jira. Namni garii amala isaa kan beeyne, amalli isaa jijjiire, gartee ifitti hin beeyne. Namni sihirii itti godhee ifitti hin beeyne kumaatamaan jira namni. Namni kun hedduun jechuu kumaatamaan. Takka ka ijji gartee isa keessatti ijaatutu isa keessa jiraa kan beeyne. Deebi'iiti ka gartee falfalaatutu itti godhamee kan beeyne. Ka ollaa saahiba hiriyyaa namuma sitti dhihaatutu falfala si godha nama fagootii miti. Nama sitti dhihaatu hoggayyu nama akkamii nama naannoo nama sitti dhihaatu nama kana laallachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Laallachuu danda'uu qabna. Nabiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam saahiba gartee hiriyyaa laalladhaa jee. Obboleeyyan kiyya qaalii. Qur'aana kana wallaanamuu danda'uu qabna. Qur'aanaan haa wallaanamnu. Akkumaan isiniin jeetti dhukkubni garii haakimni siin fayyisu. Haakimni waa takka siin godhu. Dhukkubni garii haakimni waa takka siin godhu. Furmaanni maali? Furmaanni Qur'aana jechuudha. Qissaa tana akkumaan isinii himetti qissaa haalaan na dinqisiistee na ajaa'ibsiistee isinii wajji sheer godhuu barbaadee jechuudha. Qabxii lammadaa ta waan irraa dubbachuu barbaadu jinni ijaan ni arkan moo hin arkan? Jinni ijaan hin arkan. Garuu namni garii ijaan arguu ni danda'a jechuudha. Sheekh Al-Islaam Ibn Taymiyyaan maal jee jinni ijaan arguu ni danda'anii eeyyeen namni garii namni hundinuu arguu hin danda'u namni garii arguu ni danda'a jechuudha. Namni garii arguu ni danda'a jechuudha. Akkuma Rabbiin jeetti akkuma Rabbiin Qur'aana keessa jeetti innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min haythu laa tarawnahum jeen. Isaa fi jinnichaa fi gartee gosti isaa bakka isin gartee hin agarreerraa isaan isin arganii je. Jinni Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko osoo salaatu jiruuti jinniin dhufteeti shayxaanii jechuudha dhufeeti ibliis. Salaata qayyarratti laaquu barbaadee je. San booda fuudhee hudhe Rasuulli Rabbii fuudhee hudhe jechuu. Jinnii qabe jechuu akkana fuudhee hudheeti arraba isaa baase innawaa jechuu. Hudhameeti jinnichi shayxaantichi hudhameeti arraba isaa gizee baasee qabbana arraba isaa qabbana arrabni isaa kun ni qabbanaawa arrabni jinni ni qabbanaawa. Arraba isaa kana harka isaa irratti gadhiise jechuu arraba isaa. Sani qabbana gartee arrabaa san Rasuulli Rabbii arge jechuu. Sani osoo gartee da'waa hadhaa gartee Nabiyullaahi Suleymaan yaa Rabbi mulkii mootummaa ta duraatii fi ta warra duraatii fi warra boodaatiif hin kannin naa kanni je'ee silaa kadhachuu baatee silaa fuudheetiin hidhee warri yookaa muka gartee masgiiduma keessa jiru hidheetiin akka joolleenii fi joolleen itti taphattu godhaanii joolleen gartee namayyuu argee joolleen illeen itti taphattu godhaanii je. Saniif gadhiise Rasuulli Rabbii. Haaluma kanaan Abu Hurayraanis akkanumatti jinnii amma duraas argee jira. Jinniin dhufee
odoonii fi horii saamuu jiru gizee sadii qabeeni jechuu qisaasa ni beeytan. Ibnu Baaz ifi Ibnu Usaymiin rabbiin rahmata isaanii haa godhu jinnii arguu ni dandahanii ilmi namaa arguu ni dandaha eeyyeen ni dandahanii jaan. Jinniin hortee qabdii akkuma mudura isinii himetti ni hortii. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam bakka torbatti salaatuu akkan salaanii dhorge. San keessaa bakka gartee naannoo jinniin jirtu bakki jinniin galtu bakka hammaamaati bakka diqee hammaama ni beeytaniimi. Hammaamni ganda jinniiti. Hammaama keessa teessee feesbuukii lallaaqin adaraaqee jinniin sin dhayin achitti. Hammaama keessa namni garee hammaama kana ni jaalata. Hammaama keessa seenee gadi hin bahu. Waan irraanfates hammaamuma keessa hin yaadata. Namtichaatutu gaafa qaan maal jee hoggaan fi waa irraanfadhe. Hammaamaan seenaa jee hoggaa sanii yaadadha. Jinni isa yaadachiisa malee wanni gartee gandi ganda hammaamaati. Gandi isaanii bakki jinniin galtu jechuudha hammaama. Akkuma Rasuulli Rabbi bakka torba salaatu irraa ni dhorge. Torban irraa tokko hammaama sagaraa shintibeetii baanan tokko qabriidha tokko gartee qeera bakka gartee waatti gorra'an qeeraa ni beeytanii bakka hoolaa fi gaalaa fi re'ee fi loo horii gartee itti gorra'an itti qalan achi keessatti Rasuulli Rabbi ni dhorgee salaatu. Ammallee ciciisa gaalaa keessatti illee bakka gaalli galu jechuu mooraa gaalaa keessatti li'aannahu gaalli shayxaanarraa uumamee jira. Akkana jechuun amala isaatiitu amala shayxaanaati gaalli ni dhorge. Ka'abaa gubbarratti salaatuun ni dhorge. Ka'abaa gubbarratti salaatuun dhorgaadha. Rasuulli Rabbi ni dhorge. Diqee faltii fi diqee keessattis salaatu ni dhorge. Bakka torban kana Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam fi karaa walakkaa hamaayyii jechuudha. Karaa walakkaa irratti salaatu Rasuulli Rabbi ni dhorge jechuudha. Tanaaf lola badrii keessatti illee akkasumatti jinnichi dhufee si galee jama'aa tuuttan ani isinii wajjiniin jira je'eeni lola badrii irratti haala nama fakkaateen iblis shayxaanni dhufee jechuudha. Ishqii ayatawwan ishqiitiin si imaamma. Ayatawwan jaalalaa ayatawwan gartee jaalalaa ta gartee sihrii jaalalaa nama hidhan jechuudha. Ayatawwan kana ofirratti qaraasise. Yoo jinnii qabaatte yoo sihrii si godhan qur'aana dawaa haa godhannu. Ati yoo qur'aana jibbitee qur'aana dhaga'uu jibbitee takka ijaa si jira takka jinnii si jira takka sihrii si godhan sadeen irraa tokko. Dhageessa abbaa gaafa ati qur'aana hoggaa qara'an sitti ulfaate gaafa hoggaa qur'aana qara'an cinqamtee rakkattee mataan si dhukkubee onneen tun akkanuma si rakkatte gaafa san jinnii si jira yookaan sihrii si godhanii beek. Qur'aana gaafa hoggaan namni garii hoggaa qur'aana qaraa boo nurraa cufaa jaalala nurraa cufaa haasoo jirraami eegaa nurraa cufaa akkanuma rarakkateetuma cinqama jechuu. Tanaaf ati wahii si jira jechuu wahii qabda if laalchisi. Karaan itti if laalchistu karaa kami karaa ruqiyyaati karaa sahihaa. Akkuma kaleessa isinii hime sihriidhaan baasuun haraama. Sihriin hiika jettee mana falfalaa dhaquun haraama shirkiidha dhorga. Sigalee shirkiidhaan hin baasan shakkiidhaan hin baasan. Sanii jecha ruqiyyaa qur'aanaa fi hadiisaan akkasin ni bahanii jechuu. Akkasin ni jiraa jechuu. Sanii jecha ruqiyyaa ofirratti aadaa haa godhannu. Qur'aana aadaa haa godhannu. Namni keenya hoggaanii fi dhukkubsate aadaa kana irraanfanneeti namni muslimaa manuma haakimatti fiina. Sahaboonni warri dur hundinuu manni haakimaa akkanaa kun ni jira hin jiru obboleeyyan kiyya. Dawaa faranjiin ni jira hin jiru kuni waan zamanni fide moo akkam. Haakima dhaquun gaarii humaan qabu bareeda garuu dhukkuba garii haakimni dawaan qabnee jira. Dhukkuba garii furmaanni gartee mana yaalaa hin tahinii jira. Manni yaalaa osoo hin tahin qur'aanni rabbii shifaa'a jechuun dawaa qaamaati dawaa qalbiiti dawaa waa hundaati. Amanii yoo ati muslima taate qur'aana kana dawaa haa godhannu ruqiyyaa kana koobbaa kana dawaa haa godhannu obboleeyyan kiyya. Ayatawwan qaraatu keessaa faatihaa jechuudha. Akkuma kaleessa siimetti gizee torba qul huwallaahu ahadii qul a'uudhu birabbil falaqi qul a'uudhu birabbin naasi yeroo torba deebi'itii qul yaa ayyuhal kaafiruun sanillee ni qaraata. Eegasii
suuraa gartee baqaraa ayata takkarraa ilaa hamma ayata shanaffaa qaraata. Ayatul kursiyyi ayata 255 irra jira. Ayatul kursiyyi qaraata si gala. Eegasi suuraa gartee al-baqaraa jechuudha ayata 285 irraa ilaa hamma ayata 286 jechuu qaraata jechuu. Ammallee ayatawwan ishqiitu suni ayata gartee jaalalaa sihirii jaalalaa yoo ofirraa baasuu feete jinnii jaalalaa nin jaaladhe onni na seentii kalee na korroocee jaanii sihirii nama godhan yoo kaafalfalli jinnii nama seentu ayatawwan kana yoo qaraatu ta'e izni rabbiitiin ni fayyitaa jechuu. Suuraa ammallee ayatawwan hin finne dhaggeeffadhu. Suuraa gartee Yunus 79 irraa hamma 82 suuratul Israa jechuu al-Israa ayata 82 suuraa Ali Imraan ayata 175 suuraa gartee baqaraa al-baqaraa jechuudha ayata 51 suuraa baqaruma jechuudha ayata 102 suuratul Nuur jechuu an-Nuur ayata 21 suuraa al-Israa ayata 45 irraa ayata hamma 46 ammallee suuraa al-Hijr suuratul Hijr ayata 42 Yaasiin ayata 9 ifi zikriilee dhiyootana khatabe gurbaan mucaan tokko khatabe gartee Muhammad Jawaar moo'een jaaniin ani dubbadhee gurbaan khatabee poosti isinii godhe san zikriilee hadiisan rasuul rabbii zikriilee san haffaza obboleeyyan kiyya zikriilee san haffaza zikriilee san itti idaata bishaan keessa qaraata bishaan hin qaamatti dhiqatta ni dhuyita gaaf tokko waan qissaa gartee sadarree funtana durarratti isinii hime ala micoota akkaatutu osoo itti qara'u jirruuti qur'aana itti qara'eetiin bishaan ani mataan kiyya jechuudha bishaan itti qara'eetiin fuudhee faatihaa gizee torba qara'ee akkumaan isiniin jeetti qul huwallaahu fi qul a'uudhu birabbil falaq fi qul a'uudhu birabbin naas hundatti qara'ee ayatul kursiyyi fi suuraa jinnii cufatti qara'ee bishaanitti qara'eetiin fuudhee obboleeyyan isii qabanii jiran intalti belbele jetti ni iyyiti belbele jetteeti iyyiti fuuteeti bishaan gizeen ifiin fuulatti akkana facaasu intalti ibidda natti nayxanii laal dachii tana wanti goote jechuu ibidda natti nayxan ibidduma kana narraa oofi hay jarri laaleetuma ajaa'ib ituma akkana laala rirrifatee jechuu aboo ibidda natti nayxan maali ibiddi kun wa ibidda na isin obboleeyyan kiyyaa miti ibidda hoggaanii fi gurbaan kun natti naqu na callistanii na laaltanii jetti laal bishaanii bar wanti bishaanii jarri ajaa'ibiituma afaanuma banii eega ibidda natti nayxanii akkasii dhugaadha jinniif ibidda dhugaasiiti isiin hin kijibne ibiddatti naquu turre ibiddi san qur'aana rabbiiti ni guba haa jinniidha moo akkam ni guba jetti jechuu sanii jecha bishaan hin dandahan namni garii bishaan tahliilaa hin danda'u bishaan itti qara'ame hin danda'u si galee xalataan beeytanii xalataan muka xalataan jiru akkana urgaa'u wanti buna faa keessa godhan namni garii xalataan san ni jibba jinniin hin feetu xalataan ni jibbiti jinniin xalataan kana ati ni feetamoo hin feetu iflaali xalataan hin feetu xalataan jannaan I don't know waan naannoo biroon beeku hin feetu sanis haltii tokkos hin feetu akkasitti gaaf tokko jinnoonni maal anaan jaan beeyta odootti qara'u jirruuti halkan toora sa'a sadii akka biyyatti jechuudha odootti qara'u jirruuti itti qaraana gubadhe maal na gubdaa miti anaan jette maal na gubdaa miti ani haadha ilmaaniiti maal na gubdaa miti yoo onnee qabaatte obboleessa kiyyaa fi
abbaa kiyyaatutu hulaa dura si eegu jira mee gabbahi anaan jette jinniin jechuudha mee gabbahi si onnee qabaa mee gabbahi naan jette wallaahi akkas naan jette si onnee qabaa mee gabbahi anaan jette ani gaafa san imaanni kiyya imaana darree kanaa miti ilaal imaanni kiyya guutuu ture jinnii fi jinnii tanan sodaadhu ani jinnii li'annahu tikaan qaba tikni kiyya qur'aana rabbiiti tikni kiyya hadiisa rasuulaati namni tika qabu eegaa namni tika qabu jinniin sodaatu dukkanan sodaatu jinniin sodaatu xalataam jaaniin ani hin beekne naannoo biroo sani jecha tikna ati yoonii fi zikrii ganamaatii fi galgalaa godhatte zikriilee gartee hadiisa ergamaa rabbii sahihaan dhufe hunda yoo godhatte wallaahi jinnii miti wanni takka waa takka hin taatu jogola laal jogola namni tokko waraanni xalaanni nyaapni jechuu hoggaanii fi adawwiin takka sirraa fagoo irraa gisee hoggaanii fi dhufte namni jogola qabu namni gartee jogola qabu wahii tuqamaa hin tuqamu zikriin qur'aanii rabbii zikriin jogola keeti jechuu sharrii dhuftuu fi hamtuu dhuftu iji namaa budaadha iji namaa hamtu iji namaa nama miilaan deemu akkumaan isin himetti hadiisa sahihaan jechuu nama miilaan deemu nama fayyaa qabu iji namaatun ijummaan namaatun jechuu qabri galchiti jee rasuulillah qabritti galchiti fuutee taphee isin akka waan laaftutti hin laalina namuma miilaan deemu okko qabri galchiti lal nyaata kana raammoo deebisti iji namaa nyaatuma nagayaa kana raammoo deebisti raammoo beeytaniimi sanii jecha qur'aanaa fi hadiisatti qur'aanan gartee qur'aana aayatawwan jinnii aayatawwan kana hedduu keessaa akka gaaritti baradha obboleeyyan kiyya irra deddeebi'a qur'aana guutullee yoonii fi haffazuu baatte yoo beekuu baatte qur'aana san aayatawwan saniin ati fayyadame tika goradhu naannoo biroo biyya teenyatti amma haala sodaachisaa jira namni xiqqoo dukkaana biroo yoonii fi waan takka gartee isa cinaa waa bante hay akkasii yooniin hin dalayneef gittam sihiri jaarsa gaarii tokko anaa dhufe jaarsa xiqqishoo horii qabaa maalma akkasii gittam sihiri akkanatti namni wal galaafachaa jira jechuu furmaanni maali furmaanni qur'aana furmaanni maali furmaanni hadiisa rasuulaati ati yoo qur'aanaa fi zikrii kee qabatte waa takka hin taatu haasidarraa illee nageeni baata ijarraa illee nageeni baata hamtuurraa illee nageeni baata qur'aana kana yoo ati qara'uun beeyne sheekootii naannawa kee jiru ifirra qaraasise yoo kayf shakkitu tahe ifirra qaraasise karaan tokkichaan jiru karaa ruqyaa gartee qur'aana firra qaraasisuudha qur'aana yoo firra qaraasistee zikriilee san yoonii fi hoggayyuu ka godhattu tahe ati hoggayyu tika keessa jirta tika rabbii keessa jirta jinniinis hin tuyxu ibliisis hin tuqu ijji namaatis hin tuyxu garuu yoo ati zikrii godhuu baattee qur'aana qara'uu baattee ibaadarraa fagaatte waa hundaaf saaxilamaadhaati waa hundaaf ati namuma gartee dirree jiru jechuu ilmi namaa si taphachuu danda'a jechuu sanii jecha obboleeyyan kiyya ayatawwan kana haa qaraanuu irratti haa qaraanuu insha Allah yaada muraada isinii haa guutu qissaa ajaa'ibaa kana kaniin dura irratti isinii hime waan na ajaa'ibsiisee waan na dinqisiisee irraahi warri ammaan tana dhuftan viidiyoo kana booda irratti eegaan hisaabee booda deebi'aa laalaa qissaa nama dinqisiisu qissaa nama sihiriitti godhanii saniin dubbachaa ture haala nama ajaa'ibsiisa haala nama dinqisiisa viidiyoo kana deebi'aa laalaan isiniin jaa isin afeere nagayaan nu jiraadha insha Allah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.